هذه سمال أسلق يوثاتك ما من هذه سمال أسلق يوثاتك ما من ذي النمور سمنا الغوال بيت النادي قراني ذي النمور سمنا الغوال بيت النادي قراني لا 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 هذه سمال اصفر لسان اصفر لسان صفر الديتات الطراس لي حالة راس لقلايسان لي حالة مال ولا التفات من سلس لي حالة مال ولا التفات من سلس دي مستوغال سير متنسان دي غريت الشغل دي يلاس دي مستوغال سير متنسان دي غريت الشغل دي يلاس هذه سمال أسلق يوثاتك ما من هذه سمال أسلق يوثاتك ما من ذي الثمور سمنا سنوال ميت النال في قرانين ذي الثمور سمنا سنوال ميت النال في قرانين. الجلب الأول أدنيني تنمرتي وكذي يعني تغري نشوف يسوال. Alors l'action Yagir, l'action Bossagir, il a été initié par l'association Union des Kabyles du Canada en collaboration avec le comité de soutien des détenus, l'un des Français, l'un des Canada. Alors l'action Yagir, l'objectif c'est quoi? L'action Yagir, l'objectif principal c'est nos camarades, les jeunes, actuellement, ils sont sous mandat de dépôt. Nous avons un mandat de recherche, mandat de dépôt. La santé, c'est juste des militants pacifiques. C'est juste des militants, c'est des convictions, c'est un combat pacifique. Ils leur ont collé l'accusé de chef d'accusation terroriste, des actes terroristes. C'est-à-dire qu'ils perpètent l'un سنو كذا يروح للسورنسن كمال الدين فخار غماير. Alors وكذا يدير انتغري الساقيو سي فريمون ابريسيي باسكو بوثن النيف يغاوثن الحال يقرحثن الحال ذات مثل نسن دير قبايل. نكوني الساقيو c'est la première action. La première action, j'apprécie dernier c'est-à-dire c'était prévu une série d'une semaine, on a prévu des choses, et ils ont justifié, mais c'est juste la première action qui est essayée, mais s'il vous plaît, l'un des Canada, on appelle le Qbaili Gland du Canada, on appelle les associations, en particulier les associations Gland du Canada. C'est le moment, le Qbaili, un doukoul mboyer, un arnaïr gouawal, mais on ne passe pas à l'action. Voilà, c'est ça qu'il faut, c'est l'action. Et il y a qu'un doukoul parce que c'est vraiment une urgence. Et ce guillemets, il compte vraiment. Les jeunes bouines, les terroristes, les tamours, les maquistes, les Canada, les militants, les maquistes, les indépendantistes, les autonomistes, les terroristes, les Canada, c'est Canada, mais chez les Zaire, les militants, mais les militants n'ont pas de heureusement, les Yargaz n'ont mais j'espère bien la prochaine fois, la prochaine action. La prochaine action, on voudra bien.
a été initiée par toutes les associations et nous connaissons notre association, Union des Kabyles du Canada. On a engagé une salle programme, les chanteurs. Normalement, on commence les activités culturelles, mais on a gelé les activités. Et les activités, مثلنا هنا ندير حبس القبائل هنا ندير حبس on a gelé nos activités. J'espère que les associations TIA خدمت la même chose, ils vont rejoindre les actions يا مثل سنين اللي ندير حبس. Alors on appelle les associations TIA de Mahdi, oui, on va appeler toutes les associations TIA. On va faire cette action en collaboration avec toutes les associations et les organisations politiques. On en collaboration pour dénoncer cette injustice, pour exiger la libération immédiate. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. La santé, il est détériorée. Assassin, pouvoir algérien, criminel, pouvoir algérien, terroriste, 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 pouvoir algérien, criminel, oulage, 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 ma oulage, 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 ma oulage, 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 ma oulage. ولاش 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 اسمح ولاش الزوج الاول تنمير في ويلي كيجيو ساني ديراني صغيره ولكن يديني بنفنا محمود تسوعتي الكوراتورا تسوعت دوك الكورارا يون نقارا ديتيكتي وين شاك موفمون مدوارا من لاكابيلي لي ديفيزيون من مورسو كورا لاكابيلي ما زرم ويلي كيتعايشين في مورس لان ويلي كيجي تسفن فينا كرا شاك فوندردي ماردي لان لي زانديبوندونتيست ويلي كيدير ربع المايك لان ويلي كيدير سوار من لوتونومي نا ستاتيو بارتيكولير نا ار بي كا باغ اكزومبل يدير لنا لا كونفيرونس ريجيونال لان دان لي سوفرانيستي لان كارن ديك لان باز ديك شكون داك كيتفن دانييرمون نفضا ونزرين واش نفضا مي تسوعتا كتقول لك الغوفرنمون الجيريان يوتيليز دي ميثود ماكيافيليك باش ياوي جمع وين لاند قضيه تفيدي في البروجي زيرو كابيل هو ياسو ساعدين راه يفرض البروجي زيرو كابيل مستقنم لي جون نانك بلي فو فير اتونسيون مي غاشيمو يومين نارا ناس ساعدين راه ايفيكتيفمون تورا الغوفرنمون الجيريا والسومي دو ليتا الثاني نزري غانا سوا ils vont décider d'éradiquer carrément la Kabylie avec le sénateur Nick c'est une tumeur on doit l'éradiquer نغدا غرضفن انوغال اتنتابع واسم قاركان ايه شكون كوني قلنا لا دياسبورا ودا درغارو طونك ريبريزونتون باكالنا اللي تيقلنا لا دياسبورا على فاي اوفير لا كابيلي على فاي اوفير لا كابيلي واش على فاي parce qu'ils ne prennent pas en considération أي نتعايش ديما لا كابيلي أقرا نتوالي ذاكين نتعايش ذاكين نتوالي ستين لا ذاكين ونتوالي ستين بيني لاندي لا ذاكين ولي ما توالي جو بارل طونك بيرسونيلمون ما فيش لي باج فيسبوك لشاك بيرسون سواء دوك يثبتوا سواء دوك يثن ريونيت يثن جماعة جو سوي اون تران دو موندي لي بيرسون زعما لي تيميكل انا كي قرغاسني يثن 100 كرا جي كونتاكتي بلوس دو 20 بيرسون وشيا يا بيرسون كي ريبون على بعد ما راكش من لاباج فيسبوك اتفضل تعيطنا كيف ياثن مسفامت ياثن دك سكي بيان سي كو لو كوليكتيف دافوكاي دي كريين يظل لينا كتيزيوزو سي ان كوليكتيف كي كومونس ا سي ديبلاسي فير لي فيلاج داير ما توالي يظل ليا حيت عبد المؤمن خمم دان كوميونيتي سيتي ان بتي ديمونتي يتخدم من باسكو اني توقف واحد زيد شفيه بعمر فوجال لاكتيفيتي توصلنا كنسمعني عدال سي روليي لانك سي روليي على لا بلانت كي ايتي ديبوزي جيسبير اونيتمون الى قصورا لافير اللي تدير انا العروش 2001 سي لا سول سوليسيون بور لا كابيتال افيك اوكين توندونس بوليتيك واللي ولا ديك لا كاسكيت بوليتيك
كاين كوتي باسكو لا بريوريتي ثورة ديما حباسها كي تواتف هناكا ومازال لا ليست اللي طريقون لا ليست تاع الزاد هادو كان غادي يعدي لو 12 باسكو لو 12 جويي هاد الساعه الدين اللي كيدير في الموندات ديبو هاد الساعه الدين دينا كيتيجيو هادو كانت اللي حكموا لي زاكوزاسيون دو تيروريزم seront acceptées, seront maintenues, ça va être la catastrophe. Il y a la قبيلية راه دينين كذا قبيلية il sera considéré comme un terroriste. Les mecs de Mak et Rachid qui ont été depuis le 18 mai 2021 dans le nouveau code pénal le 6 juin 2021 signé à Tebboune, le Mak et Rachid sont des mouvements terroristes. Tout là, ni le Mak ni rien du tout. Hernanda met un paragraphe, toute personne, avec quelque manière que ce soit, qui aspire qui atteint à l'intégrité du territoire national est considéré comme terroriste. Ça veut dire nous soit l'autonomie, statut particulier, l'indépendance, quel que soit, il est considéré comme un terroriste. هذا شنو كي لان كي قرا diaspora ils seront épargnés parce que tu seras interdit de rentrer à Tebboune. Ça c'est officiel. Mais la priorité في هذا اللي كي لان فلوس او يفنن داكي او يفنن كلي دينا مثلا لي زاسوسياسيون اللي عندكي surtout de Camorial Nchab, il y a plusieurs associations kabyles où il fait avec une action collective, avec un communiqué collectif. Peut-être ça va y aller vers tous les citoyens parce qu'on a des représentants. Même chaque village, il y a des représentants de Grèce. C'est les associations qui en 2001. Chaque village, il se fera des structures. شمنا العروش من زمرات نخدم داكي وتيلي تسايت يوين راه ماكين تموت ودي قرارا لا بوليتيك دو تريتريزي ساعه واس نسمي راه حرافوش واس نسمي راه كابيتشو واس نسمي راه كاردياس سي تيرمين ذا قبيله كاين موت ذا قبيله كاين لا تيتسال تايت افوس دكفوس تاعكم تزاينا تيفسوس وإلا كاين الا انا كان ديال الحباس سي سكيل زاتون actuellement تنقل الحبس ils ne sont pas en train de parler politique تنقل الحبس تاع 5 لا موبيليزاسيون للقبايل باش تفغن هو يفان اني يتسن اني ديون ولدود اني دابا ذا قبايلي الزفير وين كاين ديال الحبس الزفير وين كاين ديال التموت فالناس. Donc, je voulais remercier l'assistance et l'organisateurs de l'association Union des Kabyles de Canada avec en collaboration avec la commission de soutien des détenus par la diaspora ici le Canada, la section du Canada. Donc on remercie l'assistance et les organisateurs du voir. Ici, on a fait une action aujourd'hui pour dénoncer les accusations du pouvoir algérien, des arrestations de nos militants pour Gor. Donc, nous avons le pouvoir algérien, il a épuisé toutes ses cartes idéologiques par ces organisations anciennes, à savoir le FLN, tout ce qui sont sous. C'est le moment pour lui. Il a activé ces organismes repressifs, à savoir la police, la justice, la gendarmerie, tout ce qui s'ensuit, alors que normalement, cette étape est dépassée par le temps et par les fautes, mais malheureusement, à chaque fois, le pouvoir algérien, il atteint ses limites d'organisation et les dysfonctionnements, il utilise la Kabylie comme un bouc émissaire pour régler ses comptes. Mais nous savons que la Kabylie n'abdiquera jamais devant ce système mafieux et assassin et colonialiste. Donc nous dénonçons ces agissements de la part du pouvoir algérien qui lui-même, c'est lui qui est assassin et terroriste. Ce n'est pas nos militants, c'est un droit de militer, de donner un avis. Les Kabyles aujourd'hui militent pour leur l'autodétermination. Donc c'est un droit qui l'Algérie elle-même a ratifié ces conventions internationales, donc l'Algérie a bafoué tout ce qui a été signé depuis l'indépendance à ce jour. Cette situation, oui, il y a longtemps, on n'a pas
vu une situation pareille de la part de ce système mafieux, mais nous savons tous que c'est les publics leur pain, mais pour défendre leurs enfants. Nous appelons tous les villages et toute la diaspora de la Kabylie pour prendre au sérieux ce problème parce que dans la situation pareille, parce que oui, c'est tout le monde qui est actif actuellement dans les coulisses, tout ce qui est censé pour faire des actions communes à travers la diaspora et à travers les groupes. Nous savons que même il y avait un collectif qui a été créé, il y avait même des personnes connues par rapport à ça, à l'image de Barnett Larbe qui a donné son feu vert de défendre ces militants de tous bords. Donc, essayer de dénoncer et condamner cet acte mafieux du pouvoir algérien. Donc, nous lançons un appel encore une fois que les Kabyles de diaspora de se réunir pour défendre le Kabylie et ses enfants. Oui, le combat, c'est sûr qu'il soit continue, mais nous réitérons toujours l'appel à la Kabylie de laisser de côté toutes ces chicaneries pour démontrer que la Kabylie, personne ne peut la toucher. Nous demandons une liberté inconditionnelle pour tous les détenus et la cessation de toutes les poursuites judiciaires contre nos militants à tous bords. Merci et نبني تروسة مرام نصير وتهوينا تمشيني سكواسنايا نبني تروسة مرام نصير وتهوينا سرتيني سكواسنايا سرتينا سنابي العمري دمر ذي ضربي حضايون يسمع لكيف الخط لا 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 سرتينا سنابي العمري نسندي الخلفين والمثل جرت يردون ولا اليوم دونك نكوني القبايل افونتو كلكو سوا تكفى البوليتيك يكفى ووال لكن شي ند سليمان فرمي تزاد القرايه ثرويه غير العقليه بابا سين كرات الميس سي اشترى القرايه نو غادا رمي اشترى لي زيدي اللي اشترى تغر تقمت النقرا ولاش ولاش تقمت انتوالي ذيك ديونيك شبوين تاع الحبس اسنيني واكيد ماكيست لا واكيد اوتونوميست لا واكيد حراكيست هي مثلا لا كابيلي ديال القبايل اللي غتساوي نديرو تدرتنا نفرس تاكوني تي ثودرين يوك ثودرين مو شغل يفوفو بروتيجي راهو تدرت ما لا نوكاديك لا لي ميليتون وكنا نروح لنا هنا شوف ناس داموندا داري يفو لي بروتيجي هي قندوكل او فلا تشاسي كذي كندا تشار دي فرنسا تشار بور لا موبيليزاسيون يتذوكريا